kopi. Temi yo emberu kare chawa. Tebero kare kai. Kunu berdana dik. Amonu ti kopi. Tado kare no ngeo Yesu Kristo. Kunu beru kare bikara life. Kunu kare nyimiti ara ariwa dek. Amen ngeo ko Kristo amen mekia. Tu kopi ni te kopi. Do ina jara tikano. Pare bidi ngeo ko pora chil mekia. Come ateni. Itemi come ateni ya ko togi. Do kare na Pilato. Amonu ti kare toa. Amonu ti kopi. Kopi ni. Do atino ba. Tieni atiteni. Ki mau ni ti ngeo. Abe. Ameto ti kere me ko nyelwa. Eno pi komme loro. Eno pi tomi morno. Kere pi maro. Ti melobo. Mi be ti kere komme ateni. Do Pilato obiru kwanyo kope ko tetro ko nyim kerode. Kerode ena nunge Yesu Kristo. Ena biru yu ko Yesu Kristo pien. La cara no biru tiu ko Kristo. La cara no berdar ma teri. Do kerode no paro neno nga mena mariomo no ko ma teri. Do kare nacha ena no paro pineno Kristo. Nyo yine paro pineno Kristo. Ene paro pitin ko pene. No yimir penyer keri kache yinai wuyu ko Kristo endo tip ko pere tie piri yina meti cha ko pa Yesu tie piri yina me bere ti business yore dusu ko pa Yesu tie piri yina bere ten e bere lord me pachu me office ko pa Yesu tie piri kero de mo kira mo me torne no kere Yesu endo no te mo yo yore me popore ero no te tamone kita me wuyu kere Yesu Kristo biru no te tawo do mio en per kene en no biru kere chai ya tinna mo tinni mo ba oro pirwa mo oro piri me temela wadi dusu ito business ni meru Kristo itere ni meru Kristo yo me wori e paju meru Kristo kana ulo me warti e war meru Kristo do biman meru wana joru na tinno ba mo oro borwa ame tinni ni odiku chom lo ke chipan kore kini ni Pilato Entini, ena yero berunio. Ameru ra Yesu Kristo. Aneno keri champiri. Domani na jala tino ba. Moti ukopiri. Ameberu tano. Mirite ko be bagi na meperte. Kanisa uopi ko miere kan. Don kanti tie me kuki. Kanti tie me mingeyo. Na me Kristo beru. Don pikopi. Wan dusu. Uriberu uno. Ichana me Yesu Kristo neno piri. Kristo no poti mkinote kena karachiel. Eno pikopa me yini timo. Ameberu baru. Ena yete mi wen ye kunu tere nyimu kigu kuna ngirma ko kinoro nyu yini tikere ko pameti nyimu kigu aite duru loka pon ti garateni Yesu Kristo no ti garateni o mi Yesu Kristo la ta o mi Yesu Kristo la lwen o mi Yesu Kristo ober kapaka me watusu o mi Yesu Kristo ka yini ti yen yiri chang ka ti yen yiri no ku ka yini ti yen yiri bero tano ameka retusu ti ukere kisa donc pikopi un kanisa uno kwena metiru kan jo tushu uye unu Kristo tini ni berani ejina tiye me ana tiye wani tushu unu te kina be Kristo mero donc kopi yo ando moja kongo to ba haleluya.